terhadap National Awakening Movement haka sauterik kulalingkot adapsan kala pelat pejba ya katup keteng kebanikong syaka election KHDC kaban salongsyen ha ubnai rempang adapsan haba kren sikilap thai kubor nakaliang umba James MA neng General Secretary kakhnam uloong kakhnam ne kasngi ka sauterik kulalingkot kala pelong ya kajingalang berkinong kam jong keseng barahkani kenti kala yo ru ban pelat pejba ya katup keteng kebanikong banyakun ya ka election syaka KHDC berkelaseru prangur ki kerteng ketup ya working president jong kakhnam uba Thomas Pasa Tanggawi kasur ka pangelection MDC election. Tinggal yo menkentur ki kandidat ba hapilet si constituency pakumno bagi deban nomor ki babun ki nang election nak parti jingi kidai ki beri berang thamai te ngi layo bani keren bat ki sibun AA ka bani dei bat ki nong rim jong kaseng bat ka ba kumno ngi yarap dem yaki makin sungtu hapilet si pat ba hang jing de MDC election. Nama anak liang kaseng jungi ni sungoba ke MDC election kalau nggak kampung san ban ya ki election. Nama arba kani ka khata bet ya ka ri ba kajat beri jungi ka khata bet ya ki prado prasnam jungi nama ka de lembaga desek unsir ba ngila ban pendek persa ya ke jinglong bakarpang jong kerip kajat beri jungi. Hoi kuma fitip hi baka nongrim ku jungi ka de ban kentiu ban yalam bat panyadai karib kajat menriu kata gade ke bangi ni ju perkhat na kapor bat ni ju keren si pat ba lang babun keren san ha ke jingade ke jik tu ke jingi ka pasu tanat gade ke jingalang kalong ba kini ki kandidat ke bamta ka kami tanat ke jingele na ka seng ke jingi kalong ba ki babun ki kandidat baro ke bawan ki bangina ai tiket ki de ki beri balong aktif ha ki de ki beri ki ba lasngu thu ha ki badan gajing nang gajing tip bat ki dai beri baterai stone bat ngidon gajing karmen ke bas kem ba nagi di kandidat ba hau ni usnem ba mata arsan minyo ya ki nong mi khmat ke jingi syaka Khas Otomos District Council de hagani kasngi la sigede tang gajing sedang bengkendu kandidat rengin saya kendu pat bat ki haki we pat ki por tak benta ka baar pat kolong ba ila yo ban batai kandidat bangin sa kajulong garukom juga seng bagi ju penlong ka tu kajing kabalong ka plet sakmat jong ki riu krau jong rib kajat riu deng ju ai ka plet siki leni ki jingkular ka jong ki khmat jong di riu krau ya ka ka bagi de pun kular na kamta ban tre ka hok bat ban tre na kamta ka jing to jong rib kajat riu te keni ka bantang layo bani fliu jing bat ki nama ka de ka kamram jong ka seng bat ka de ka banta jong ka seng ba se le na ka por te le keren bat ki rugi long ki blak loy bat ki menjure ke bangi ni keren ki bat ya ka tarik la si hagdi ka pon pat la ni thu phi na marbang ha pej ya ka jaka ban ha pej ru kumju ka por te ko pon ngin sayo ban peti phi ka por ker ka sni te ka sni ngin sa ya lumlang la si khambun su ki nong yarap ki jongi bat kumju ru kandidat ki bangin na ai tiket hadin ru kin sedan haka te ka sni namar kidang don skatu kan ni kandidat ke pengespan benak skanlis taba mentang empat sim lalong ke babiang namar kidang don sibun ke penghapan penbek ban haban pek benia namar hagani kesin ke bamta kan ka MDC election kali ke parti le ni sing ila ban ngila hamstrik kandidat hakami atiket kandidat nim semna ai turmur ban nim kwa ban su atiket tang ban pendep hukum teng da ka ba ni sngokhia na mar balai kipor balik no ngi babun ba la sikim snuthu ya kajing thmu jingi na ta kada ha bangi ai tiket ngi i ba kumtu kalong kuma PE tengi kwa ba menta pa kingi kandidat ngi ai tiket menta kin desi syaki beran kata bensim bani trelang bat ban snuthu ya kajing thmu jong seng nang bergetiu ke emang salang khamtam kari bakajak mari ta kandidat play kiladon kuma sihongut tang balong ngimpat na kiwe pat konstituensi tambah haduk mentapat ngimpat sim karai nomor berkadon ke election committee teka prosedur kan haban ya lembak election committee kumno bahkan pendep kalau karam tahdin kata anda kalau pois ke sing sai sim karai ke bakhadu manginya ha jan tehil sawai wala kidon ki katu katni ki riurang ba ki lawan sakhmat sal sangut ki ban pan tiket naga seng ke jungi saja tehil re katkum ke jingpet jong ka seng ngisngo ba hapok jan tehil le sing ka
ka sing ka jengi keempat su thiet bha le se ki pat ba ring empat ayo kita gi break besung thu bha ka ling ka seng ban ngi i ru le se kita gi break bon pan tiket nangi empat i de ka jing pet ku jengi bangin ai tiket tengi sngo ba nak ta ka janti hels da ka boborom sngo gi produk prasnam si ti hels ba kinam so i e ki ka por ba mentang ngi nam la ban ai tiket genu inu ru ka kenti ina du ka pasdang hi pit hi kan hore menjong ka khnam ban ngi ju ong baka khnam hi kamde kata ka parti rulum lani kamde kata ka parti ka ba kibri ku perkhat ba kalong kum ki we pat ki parti lekin ka parti ka parti ka bale se ka khame pher na ki we pat ki parti namar bele na kata daw tang na ka kerteng kelas uthu bagre ka khun hi trap national awakening movement bat ka ba khmat du ka dei ka bangi ibu ka jat ben rio khmat lani ya parado prasnam barong khrem penar bhoi war maram ulangam ibu eki khmat kadaw ko bang ibu eki khmat kalong namar ba nadu ka pasdang hi ngidon ke sus ira la ka jong ka jat kun rio namar ka de ka jat kun rio ko paret pa nga ta kadaw pi kum ka kan hun hi kat kum ka kerteng hi ka movement jungi nyai kersi thia parari wala dang imdon makana kinong mi khmat wala dang imdon makana kita gi MLA gi MDC ki badon gi darbar hre nakikam ke bangile lang pakiwe ki benta pat ni persang ban kersi thia ki pat bakin sung thu bakari ke jungi kadon kam hadu kata-kata ya ka bangin mi kinong yalam ki bala ban yada bakan tio pat ban ai ka jing yada ka perpang ya ka jong ka jat beri bro